Check up nas. Right. Sebingelela kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ke egama lami ke ngo-ST wakadlamini. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayathuka mabebona this kind of setup ukuthi hayibo kunjani makunjena. So ke masuke sikanjena ke bazalwane bami, this is a different setup njengoba nibona la it is studio mood, umsakazo kahle kahle. So ke siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi nisijoyine nikhona la. Before we start the show bazalwane, I would like us to pray and even pray along with us ukhona lapho ekhaya. Father, in the name of Jesus Christ, we give you honor, the glory. In the name of Jesus Christ, siyakubonga Baba nangalolu suku namhlanje. This is not about us, but it's for your glory. We pray, O God, that you touch your people ngendlela ofisa ngayo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu ingcwele. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Siyabonga bazalwane egameni lika Jesu Kristu. This is our first show bazalwane sisemsakazweni. As you can see, Good Life bazalwane. This episode has been sponsored by a Good Life bazalwane bami bakhona labatholakala online egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu njengoba sisikhona la namhlanje. Yes, hey, sivule ngaye ke le show lethu okanye le studio sifike ngaye, safika naye usisi wethu onqo njengoba wayela qala noNomzamo. Awu pick up to uNomzamo Nkosi yami, wasibambela kamnandi lo lahlelo, walibamba lathula phansi. Ngabona ama comments amaningi, abantu abaningi bejabula ukuthi awu waze wa interviewa kamnandi usisi, walalelisisa kamnandi. Nawe ngqo yazi bakuncombela abantu abathi sinethe kamnandi isitelo sakho. Bashilo bathi usichaze kamnandi isitelo sakho. Baza bakholwa bathi ngathi movie. Basho bathi no, lo muntu muhle kuchazeni istory. Ngqo mfethu, all right? Ngi-right, ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami mfethu, ngiyaphila kakhulu. Ngiyajabula ukuthi sibe nawe lapha namhlanje. Ngiyazi ukuthi istory sakho sihambe kakhulu, abantu bekubuka lapha uchaza istory sakho, izinto eziningi bekade zikwehlela njalo. So ngabona ipressure yabantu mabefuna ukuthi sizoqhubezela sithi hayi asiyenze indlela ukuthi ugcina ufikile uzosilandisa ngestory sakho. Amen. Ngiyabonga. Mfethu, ngiyathanda ukuthi siqhubeke la sagcina khona okanye la wagcina khona noNomzamo estory sakho. Maybe just for a recap nje kumuntu oqala ukubona le video. Mhlawumbe uthi uyaqala ukuyibona le video mzalwane wami, akhona ama episode awu2 ayenziwe la ihost yakhona kwakuNomzamo exoxa usisi ngqo. Mhlawumbe nje ngqo angingakhuluma kakhulu ngaso, mhlawumbe for umuntu osibakubonile bayakwazi abazalwane, but nje sithi ukurecap kancane kulesa story ukuze nomuntu oqala ukubona le namhlanje abe nomqondo ukuthi sasikhuluma ngani, then bese sizokwazi ukuthi ke ayozibukela yona ke le episode. Okay, Nqobile uDrama Queen qala. Singakukhohlwa lokho. Kuzovela ukuthi why kuDrama Queen. Besicine singakuvezanga vele nakulama episode awu2. Yes. But ke uNqobile yilo owashada neMan of God. Yes. Mithi singane yakube na 14, yayiphindi sina 17. Yes. Yamithi sumngani, yamfaka ezikweletini, nje walahlelwa izinto eziningi emshadweni wakhe noma la ushadile khona, wa end up at divorce. So uNqobile washada na 22, wa divorce na 25. Wahlala nje isikhashana nje sincane emshadweni maqedwe esephuma kahle. Kahle phela masibala nje kahle. Lo kushadeni na 22. Ngithola umntwana sengina 23 to 24. Kahle emshadweni angilastanga u2 years ngoba phela ngize ngifika ku25 nje ngase ngikuseparation vele. Kahle nje awulastanga u2 years nje emshadweni, angisho njalo. Ngqo mfethu ngizothanda ukuthi singene kuso lesi story sakho. Sizongena straight, but before sizongena kusona ngiyakhumbula ukuthi ezinye zezinto lapho ayiveza kwaba umntwana kasisi wakho Yebo.
o indoda yakho eyagcine iba nethuba naye bagcine bezalo umntwana unganani manje lo mntwana? Okay, angeke ngiveze ukuthi abantwana no wami ngoba babelama neduze bana 17 years manje abantwana bazalwa lapho bana 17, so sebe abantwana sebekhulile impela. Yeah. Nomntwana lo wayena 14 kanti mhlawumbe la kuma 30s akhe sesisidala sona into ekade yenzeka leli zwaye ngikwazi ukuyixoxa ngize ngihleke because nami ngibe ngicabange angifuni qamamanga benginaka ukubhayiza benginaka ukuthemba kakhulu yabo bengihleke nami ngithi yes sengaze ngabhayiza ayingeke ngibhayizile hayibo. Mfethu ake siqhubeke kuso le story sakho. Waba nenkinga emshadweni wakho wagcina uphumile. Ngiyathanda ukuthi ngoba angifisa ukusihlukanisa, ngifisa ukuthi nje mhlawumbe kuleya namhlanje sikwazi ukuthi siqhubeke la okwagcine kakhona. Mhlawumbe nje nqo mfethu usilandise ekuthenini ukuthi kuloya mshado wakho. Kanti lo mshado wakho sesikhuluma ngokho kumshado wakho oqala. Kwakungishado wami. Yazi asithi nje kwakumshado wami. Singabali singayenzi lento yokubala ayibalwa iminyaka ubusuka bu. Naku sengiveze ngitho sengiveze ukuthi wakho oqala engathi mningi. Singayibali singayenzi lento yokubala. Okay. Asithi kwakumshado wami. Yes. Yeah. So into ebalekile kufanele ngiyiveze la ebaleke kunazo zonke is that mina ekhayeni ekithi ubaba wami wayewenza amasiko uma wami esindisiwe yabo. So mangishada neman of God who was against isiko. Ubaba wami walenza lonke isiko mangishada uman of God akangalenza yena. Lonke nje lesiko lenziwayo lokushada ngibuye ngihlale mina ikahle kahle ngibuye ngikuphike ngithi nazi ngishade mina yabo makungisuke kahle nje ukwedelela ngivele ngithi nje hayi ngizwa ngani mina ukuthi ngishade ngazi ngishade mina ngobani lezi zinto lezi baba ecansi sizokwenziwa njengokuchelwa ngenyongo yabo ukubikwa ngembuzi ukungeniswa ukugqoka inyongo esandleni izinto engazange ngizenze mina lezo azange ngizenziwe kwaleyo nyongo uma abantu aba traditional mabekhuluma bathi uma kodwa wachelwa ngenyongo kumele mayi divorce ilandwe inyongo emzini kunosiko lenziwayo lokulanda inyongo. Mina mabe nifuna ukungilanda nilanda inyongo yami yalahlwa ku freeway nguma kodwa ku freeway. Mina ngoma kodwa ka N2 mina nongilanda ku N2 la nongilanda khona iminyongo ku N2 somewhere. Yes. So nje ya injalo indaba. So ngiyacabanga ukuthi ku part 1 and part 2 besikhuluma ku part 2 sigcine la khona ngedivorce khona. Yeah. Right? So asiqaleni la. Okay. Yeah. Angisesilona ngikholwa leli ngicine ngiyilo. Angisesiya umzalwane angisayingeni uyakhumbulisa amakholwa angikhondemile. Angijaja akwenza konke. So sengigroovist ke manje ke 1 asikhumbuleni ngishade ngina 22. Yes. Azange ngiyenze lempilo yokugroova le nje ngina 25 manje na senginokuthi ingazuthi impilo ikhani iqala. Ngoba manje ngiyabona ukuthi sengizwile ukuthi lo wesilisa ingane seyiphindile kuyimithi sokwesibili yabo ingane yasekhaya. So senginokuthi angisayingeni ngiyodivorce vele. So ngase ngiphila manje impilo yasemhlabeni keke le impela le ngazange ngiyiphileke. Ngoba ngikhuliswe ngenkonzo mina ngeke ngakubalula nokuthi benguthisha Sunday school. Yes. So ngikhuliswe nje ngenkonzo ngazi ukuthi into eyenziwa uma iyona right ngifuna nje konke ukwenza ngendlela uma ngitshela ngayo ngokuzala umntwana ngimthole emshadweni nani. So kwaleke mangiphuma emshadweni wami ngivele ngibe igroovist ngigroove into engangiyiphuza kodwa inkulu from ubuzalwane. From ubuzalwane angithi ngihlulekile ebuzalwaneni abangithanda abangigonile angidinga khona uthanda ngilitholi. Yabo. So now sengiyagroova ngihamba yonke inhlobo yebash ngabe yephathi ngabe yani yebo makuthiwa nje ziyawa kwasibani ngilapho
yabo and nabangaziyo ebebazi ukuthi unqobile simaze eshadile bebexake ukuthi hayibo yabo nje bangimngaka uyangimagina ngidansa ngize ngigibele phe kwetafula yey ningixolele ngizohleka mina ayingeke so ngidance ngize ngigibele phe kwamatafula baqhwebane ngami bathi hayibo kwenzekeni yabo kuyabona lo muntu akahambi yedwa njengoba uphuziswa istress ikahle kahle to be honest ngangayiboni ukuthi I'm in pain until kudlule konke ngoba there is how I had the strength sokuthi ngigijime ngiyovula amacala ngigijime ngiyokwenza ukuthi ngifuna ukuyolanda impahla ngifuna ukuyobona la kuhleli khona abantu abafihliwe kuthiwa bafihlwe husband wami yabo ngangaboni ubhlungu balento yabo futhi ngadecide ukuziba ngokuthi manje ngingene etshwaleni ke hayi ke ngangena ke ngacwila ke enkambeni February 14 2010 okay afika usiswami ebuye esontweni ngangasalifuni isonto ngangasayi yabo I wish abantu bamabandla nje whoever phethe ibandla understand into eyi1 church should be isibhedlela so ukuthi ufanele wazi akekho umuntu ozozenkonzweni ngoba nakhe ebhorekile umuntu ufuna ubuso bukaNkulunkulu ufuna icomfort ufuna uthando yes lokho mina ngutholanga okay fine usiswami kade esontweni ngihlalele ekhaya uyabuya ngibhorekile nje iValentine angivalentineile mina vele so athi kunabafana lapha engihlangane nabo egarage bekade hotel petrol league kunabafana engihlangane nabo lapha egarage bathe basibuzisa siya ngakuphi sabatshela ukuthi asinayo indawo yokuya bathi asize kubona sizokosa nabo hayi ngigqoke ngithi ayino ngishona khona lapho ngiyaya yes hayi ngempela ngigqoke sishone khona angiyafika hawu obhuti balahlile zinje ngimkhombo kowami yabona lo wake wami ke lowa wami bengine type ke mina yes I type yami before lo husband lo type yami make wasmile waneyifaca uyi type yami make wasmile waneyifaca uyi type yami Yes. kuleka so ngithi ngiyambuka ubhuti and plus kuyacebezela kufake nayi silver lapha emanzini ikiza ziyabuye hayi sihook up ke nobhuti sishintshane ngeinamba okay well angazi kodwa emhlabeni engiphila kuwo manje ayisekho lento yokuthi umuntu mekshelo ukuthi ngisazocabanga yabo sekuyaxoxiswana nje understandiswana sibadala manje siyakhuluma yabo yeah okay sishintshane ngeinamba nobhuti hayi sibe right hayi angithanda ubhuti angenzele lento engingayazi okungibamba ngesandla emamoli masihamba emole elapha empangeni sibambana ngezandla ungiphathela ihandbag yabona nje kumnandi hey ngokumnandi bo ngize kuyikhani kufika isikhathi la ngimtshela khona ke ngami ukuthi cha bengishadile kwenze ku1 no 2 no 3 ayi athi yina manje ubona ukuthi mina ngaloko ngizocwasa yini indaba ungimisjudge yabo kube icala nje ngiliqulayo ngixolise hayi okay ngimtshele ukuthi manje sengiye enkantolo ngiyodivorce ngapha ngilokhuzile ngiapplyile idivorce so mase kufanele ngiyosave ubhuti lo akasakhumbuli ukuthi ngesikhathi 2 years back elele sifubeni samngani wami wangifonela wathi ucela idivorce ngo12 ebusuku so mase ngiyomsave amaphepha use umuntu osene amnesia akasazi manje ukuthi kahle kahle wagcina ecela idivorce so sesikuphambi kwa sheriff ngoba ngambizela ema-office na sheriff nje ngathi mina ngicela uze la uzongibona nengane yena use umuntu ofika uzobona ingane kanti inhlanhla uyiphethe ke ID yakhe usheriff ambuza ukuthi uyiphethe ID yebo wasethi sign la ukuthi watholile lamaphepha usethi namaphephani sengithi mina ku sheriff ngicela ukumchazela uyakhumbula wena ulele esifubeni esinamabele amakhulu lapha ufuna i-divorce scheme ngo12 yiyo ke le ayina ngempela asayineke athi hayi it's fine hayi kuhlukane kanjalo afoneleka kabakubo ke bangifonela ke bengitshela hawu usuyamdivorce awufonile wathi ngathi hayi impela phela ngizohlalelana hayi into engizoyihlalela it's been 2 years lo muntu unamaphutha amaningi and la ekungifuneni kwami back ukhumbula ukuthi akusikhona ukuthi yimi omfuna back but I'm getting advices ngiyingane okay lo muntu lo sibophene naye sahluleka ukubophana so now sekuukuthi sebethi imithandazo uzobuya imandate yamakholwa engiyinikwa amakholwa ukuthi no thandaza
ayikho idivorce eBhayibhelini uNkulunkulu akayifuni divorce Eish. yabo senginikwa lawo ma advice so nami vele ngididekile sengithandazela kubuyi I'm sorry but ngizoyisho lento ukuthi sengithandazela akubuyi rapist empilweni yami yayibo leyo nto izongiphinda mhlawumbe wayesazongiphinda part 2 part 3 angazi ngoba kwakucacile kubo babengitshelile ukuthi uyayithanda izingane ezincane besithi thina uyamazi yayibo leyo nto so yaseke into ke ithi ngamnikeza amaphepha asahlukana kanjalo ngapha yaqhubeka ilife uGuy ulova ngisho emsebenzini ukungigadela ingane yami mangabe ngidinga mina ukuyasa moya ingane engakwazi engekho umuntu ozongisalela nayo alova emsebenzini uGuy ubaba nje yabo kumnandi ngigadela umntwana nje hayi okay siqhubeke ke isikhathi lifike ilanga elikhulu okay before then siye emshadweni kaBhuti walabe ngishadele khona right siye emshadweni kaBhuti omdala nangu uex-husband ukhona sisacumbazani kanje sesenzela amehla abantu ke manje ke sihleli indawo ngetafuleni sibambene ngezandla yazi he nenzela abantu bangabuza senzela abantu phela manje nabona bayasibuka abantu yabo sihlele etafuleni siyacumbazana lokho engiqabuza izandla into abengayenzi kuloko engiqabuza izandla kazi kwenze njani lo uyazi ngiyayijolela mina lapha ngisazwile ngisemathandweni angizwile nginako nje ukuthi ngiyaqeda la mina ngiya kuyi boyfriend yami ngiyahamba ana ngempela sihambe but I knew one thing that guy bengishade naye was a serial liar wayenamanga wayefike lapha nehamba ngemoto ngikhumbula ukuthi mina ngihamba ngekamanga ngiyakhumbula ukuthi imoto yami idliwa ngithi so sengihamba ngekamama ngihamba ngemoto yamama sesilandelana ngeimoto manje uthi uyangiphelezela ke yangikhipha igcini kubo sekubuka thina ke silandelana ngeimoto hayi okay ngibuyele ekhaya hayi ifike ke wayengazi uBhuti omdala washada ngoJune okay and then mina i-date yami yenkantolo ne-divorce yayingoJuly okay so wayengazi yena ukuthi ngithule nje ngimbhekile ngiyamdivorce ngenyanga ezayo so akayazi ni-date ngithulele nje hayi lifikile ngelikhulu hamba no-boyfriend yami yeyi hamba ne-oyami sani yo ingibambe ngesandla enkantolo ngafika lapha enkantolo ke Nkosi yami ngiyiqashana ke ubuswana kwakukuncane bandla hayi bese kuthiwa kimi uyafuna umntwana wakho ondliwe ngithi mina yebo wathi ufuna malini ngithi 2000 ngenyanga bathi bona unesho engakanani ibuze imantshi ukuthi unesho engakanani ukuthi uzokwazi ukuyondla lengane ngale mali oyifunayo ngithi ke mina your honor he drives a nice car kuvele kuhleke wonke umuntu enkantolo bangihleke kuhleke ngisho imantshi ithi ayibo how old are you lempendulo yakho how old are you ngithi I'm only 25 your worship athi na ay okay divorce granted yashaya ke qho siphumeke ne boyfriend yami angikhipheke ke singene kuyicab ke sasihamba ngama-meter taxi ke singene ku-meter taxi angibuza ke endleleni how do you feel ngithi angazi athi okay asambe siyodla ke maybe uzokwazi ukuthi how do you feel sahamba ke sayodla sihamba siyagibela sabuyela empangeni hey ngigoniwe nje Nkosi yami ngiyinto ecomfortwayo nje ngi-right uJuly kufika uAugust sobabili noGuy sizalwa ngoAugust mina ngo7 August yena u14 okay yeah kumnandi yazi kumnandi lalela enyinto sengiyakotiza kuGuy okay ngenza lento engazange ngiyenze emshadweni ngiletha ngetray ngiyagoqa we ngiyazijaja shem ngiyaguqa yabo so uGuy ngisho exoxa ngami emsebenzini wakhe athi yabona nje ubaby ngisho ngathiwa ngithi ngicela izibuko wayiqoka izibuko zamehlo athi ngisho athiwa ngithi ngicela izibuko wayiletha ngetray athi uyiletha ngetray qhamuka ubaby alesi izibuko ngetray lapho I did not mention ukuthi uma wami into esiyenza ngasayisontweni ngoba uyena wayengibelesela kakhulu ngesonto uma wami usethola umsebenzi kude nasekhaya eThekwini so yilonto esingenza ngikwazi ukulova ke enkonzweni ngingasayenzi lento angisayenzi lento engingafuni ukuyenza kuyenkonzweni yabo so hayi kumnandi ku friendship shem uGuy ke kuthi ngelinye ilanga celebrate birthday yakhe okay I didn't say ukuthi
bephuza ke uyaphuza ke uGayi ayuyaphuza hayi kancane uphuza kakhulu impela uyaphuza but ke sizame ke indlela ke zokuthi ayeke utshwala ungithathile ngintroduce kubo bangamkela yabo manje sengiyi relationship nje sengiletha ama change vele ngiyazi ukuthi ngiyi straight yabo so ungintroduceile kubo sengiyaziwe ekhaya kubo baze banginikeza bangipha ublanket ngiyathandwa kubo kamfana ngithe emzini ngithi kubo kamfana ngiyathanda kubo kamfana bayangithanda ubaba wakhona uyangifonela umama wakhona uyangifonela nje ngiyathandwa nje so sekunaloko okuqhosha futhi naloko okubhampa nje lokho ukuthi naye ngizombhampela anytime soon ngoba vele ngiyathandwa kubo akululitha ngiyeke ngiyathandwa kubo manje ngingane njalo mina nikhumbule lokho ke so ke ngiyalokhuza ke ngizame ke indlela phela ngifuna uba umakoti oqotho ke kwakukhona lo baba ngazi noma uyamkhumbula yini wakubaba ubani ngombe lo kuthi ugumedo wenhlamba wayiyekisana utshwala ngithi so wayejwayele ukuma emadolobheni ema-workshop kanje yes so saya kuye ukuthi amnikeze into yokuyeka utshwala okay yabo hayi waphalaza ekwacishe kwasekuseni wacishe kwasa ngane abantu iphalaza ngingasayisoli isithi hawe ma awungizoshiya intombi yami ukhala nangami ngizoshiya intombi yami hawe so abiyeke utshwala okay simnandi uGayi ubiyekile utshwala nakubo ngiyanconywa hey ngani yami kubo kusengwavumanga ngani yami kufike wena nje kusho ukuthi bekunguwe ubuzoshintsha impilo yakhe bese singasazi simenze njani in hayi kufike ibirthday yakhe ke uyabonasa ngisebenza kahulumeni uyabonasa hayibo enza iphathi khona lapha endlini yakhe ngiyafika mina hayibo kuyadansa amantombazana ahleli phe kwakhe ha kwenzakalani manje okay ngisathi ngithi ngisababaza lokho nangiqala phansi udonsa ibhodlela labhiyo yaliphuza ubhekisa phezulu umuntu mina ngathi ubiyekile utshwala nangi useyaphuza ubhekisa phezulu ibhodlela labhiyo hayi okay ngisagwinya lokho ngingalwi futhi angithi phela manje ngizama ukuba umakoti yakhumbula angisakhulumi kakhulu yabo angisenako naloko kuqhwehleza lokho or nginokuthi uyathoba phela ngomuntu wesifazane mina ngiyathoba so ungithengilile ke nami into right ngoba ebonasa yabo uthengile yabo nje kumnandi ngihappy mind you senginane card duplicate ehlala kimi ngumem ngendlela engakazi ngibe umem ngayo akazi ngiphathe icard la ndoda mina la bengishade khona la emjolweni sengumem okay yabo and then uGayi ke the following week bekhona amahemheme ngiwazayo ukuthi ngathi uvalele intombazana mind you kade vele ngihlanya akaqali futhi kuyivalela intombazana kade ngihlanya khona ilanga nje ngikhumbula ukuthi nganokha ngale minyango evalele intombazana engikhile ngaphandle mina ngamemeza nginokha baby uthe uzongishada eyazi kodwa uNkulunkulu wami into engangimemeza eminyango angazi ukuthi ababezwa lapha yabo lapha ayihlala khona noma la ahlala khona izindlu zibhekene kanje kune passage la so ibuilding eyi1 ipassage la uyacabanga ukuthi ngiyanokha ngibanga umsindo laba bala bonke passage ni bayezwa ukuthi uNosiso lezi ndawo lezomqasho solo yeah bayezwa ukuthi no lo muntu uyamemeza lo and umemeza indaba zakhe zonke eminyango baby uthe uzongishada kanjani ungivalela ngaphandle ngivulela ngiyamemeza la ngiuhlanya yes so avalele kusisamvalela ngaphakathi ke aphume ezikimi ngaphandle angicela ukuthi cela ngingakhozi scene khona umuntu ahleli naye ngaphakathi endlini azongichazela nje athi uba lo amusho ke igama athi usiso semdala nje wayemdala ke usisibu naye hayi kabi kubantu baka 1972 kodwa wayenga 1972 sisi yena engwa 82 so yayimningi kakhulu umnyaka yayibahlukanisile so ngithi mina hayibo uthi umuntu wa 1972 athi hene mfethu uzoficwa mina pause very soon ungayinaki indaba yakhe vela ayikho wena ngakuthatha ngakuyise ekhaya wena umuntu wami wena and I remember siya kubo sadla khona umuze sadlula kuona ethi ushoda ngemali ya petrol sathatha imali ya petrol kanti imali siyithatha kulesigogwana sivalele ngaphakathi yacabanga kodwa abantu besilisa uyacabanga ukuthi le mali nje beyithatha uyithathela ukuhambisa mina ekhaya kubuye ngi-introduce ekhaya kubo uyithathe kulosisi so uye ke losisi ovakashile njengamanje hayi usisi
ngifuna ukungena ngenkani athi ufuna ukungena ngenkani ayike ngena ke hayi ngingeneke ngiintroduce ke kusisi ke usisasho ukuthi hayi mina ngazi ukuthi wena uyintombazane nje ahlangane naye emgroove thizeni wasuyamlandela uyamfuna ngimna okay mina ngazi ukuthi wena uyisigogwane esizoficwa menopause very soon ngade ngitshela la eminyango manje ha umfana vele ethuke ke manje sengiqhulula zonke ke indaba ade ezisho kimi eminyango ngimna hayi uzowafonela uma wakhe futhi emvusa la emtshela ukuthi ufuna ukungishada in wena kuthe kimi ngayihluphi ngawo isigogwana athi usisi lapho sisi hey into angazi nkosami kodwa into esenziwa usisi abadala nami sengusisi omdala kodwa ngiseyingane yabo ulele ubhince ithawula yabo izinto nje engazenzi mina njengomuntu osamncane engasiboni isidingo sokuthi ngibambe umuntu esilisa ngalezo zinto ulele ubhince ithawula nje embedeni and iyona into evele esanganisa vele lo usisi wasukuma wagqoka ijini yakhe wagqoka iskipa khona lapha ebusuku I think kwakuwo 10 11 waphuma wahamba umehamba usisi wangithatha undodo angazi kanjani wangithi saca wangishaya ku wall unit kwaphihlika yonke into ayilapho wangithuka ke ukuthi mabuye emendweni umabuye emendweni umfazi womuntu ubhizuzo lokuzalelo landelana nami la liqala ukutshwamile nasemzimbeni wangisho ke ngaphuma ngahamba ngayiyela ekhaya after lokho sengishayile ngaphuma ngahamba ngaye ekhaya kwaba mhlawumbe 2 days wabuya wazoqoqa impahla zakhe ezazikimi khona impahla zakhe ezazikimile wayiqoqa wayicela but at the same time wabuye waxolisa mina ke lapho ukhumbula ukuthi ngisestage sokuthi ngiphuma kuyidivorce ngihlulekile ngithi ngokujajwa abantu sengisaba ukuba ngedwa ngisaba ukungabi naye umuntu ngizoxoxa ngaye ngisaba ukuthi ngizongabi na way forward ngizohlekwa kuthiwa ama relationship yazibona into last indawo yabo nje bexolisa lo nginokuthi enhlizweni yami ngaphakathi nginokuthi please take me back yabo so ngambuza ngathi manje siyahlukana vele athi angazi ngezwe ngayo mawufuna sihlukane anginayo inkinga kodwa mina bengisathanda siqhubeke hayi ngivele ngimbambe ngimhage isilima ngimhageke manje ngijabulisa ukuthi siyabuyelana ke hayi ngize ngikhale ngimtshela ngicela ungaphindi ungibuze ngomabuye emendweni ngicela ungaphindi ungishaye ngisho zonke lezi zinto but azange zayeke kungishaya waqhubeka nje ngikhumbula the following month ngimvimba ukuthi ayophuza ngoba ngithi sengifikile ufuna ukungishiya la endlini ahamba ayophuza mina ngilale yena ahamba ayoyigroovela ngibe ngize kuyena so ngilwa nokuthi awuzukuphuma la eminyango hayi ke wangishaya nginenkaniki 1 ngwakamkhize 2 vele ngizalwa ngoAugust ngiliyo 3 ngonqobile nje nginenkani so uyangishaya ngimi phambi komnyango angisuke engishaya nginjalo ziyasha ibhakela ungishana ngezibhakela yakhala ibhakela ngithi nje kodwa la angisuke futhi noma ikhala ibhakela lezi ezikhalayo emqondo nami nginokuthi ngifuna ukuthi ngimbonise lento ayenzayo ayibonise lento ayenzayo ayikho ngithi mina kuye uthi uyangishaya mawusho mawutshela abantu uthi uyangishaya yacabanga njalo umuntu ezofa libe le inkani umuntu yakshaya nje uyangishaya mina ngibhizi lo ngithi isona sibhakelo naso lesi is the best you can do asishe sing khona nje sokugcina la khona wazi wasunga khona isandla kanje ebonthi naye ngumuntu engapheli amandla ebhizi ekhuluma ngemshayo yakhuluma hayi yabo leso ke sakhala la ekhanda lathi zuzu ikhanda ngabuya nami nesami sibhakela ngafunda ke manje namunkulu mina hazi ngishaye umuntu esikoleni abengangifunda nabo nje bavelile even la part 1 part 2 basho bathi unqobile was very sweet unqobile wayengakhulumi angakhulumi ngempela but ke life happened yangikhipha ku comfort zone so ngafunda ukumshaya ke ngambhonya ke nami ke manje ngaqeda lapho ngihamba ngovula icala ke epolice station ngifike epolice station sekucala lesibili njalo sikhumbuzana angibophani sekucala ngiyomubopha ngimophethe ungishayile okay bambopha ke mhlambe 2 days later baze bamvalela 2 days later nakhona kwabo 30 minutes nje waphuma ngo free bail wahamba waye enkantolo ke lathethwa ke into engatheni nakhona ebhize encenga ngilisule ebhize exolisa yabo nami ngalisula ngaxola so mase ngixolile kwaba mhlambe 2 months and then ngalokho ngazothola ukuthi ngikhulelwe ke
ngamtshela ukuthi hayi sengikhulelwe. Hayi okay yamukele futhi angabi nankinga athi hayi okay. Angigone sibe right. Ngikhulelwe okay. Emva kwaloko kwaba mhlambe u2 weeks ngafika endlini yakhe. Ngithi manje ke sekula ikhanda ngubaby mama ke manje. Sekula. Ngizonokho endlini akavuli wenza lezo izitayela zakhe. Ngiyanokha qwaqwa akavuli. Qwaqwa akavuli. Hayi ngiphinde ngimemeze lezi ngijwayele ukuzenza. Ngimemeze ke. Hayibo baby ngimemeze hayi. Kuvele ansi intombazane kanti yini ufunani? Ngithi hey vula sengifuna ukubona la ngaphakathi. Vula. Avula usisi. Yini ufunani elethe ubuso bakhe kimi ufunani? Ngimna angizile kuwe wena. Lapho lele yena lapha embhedeni ithi ngize kulolele lapha useyimboze ngengubo. Ngize kulolele lapha. Hayi ngidlule ngiye kuyena. Athi hamba la uyangixoxa usisi. Hamba la ngina kanti yini? Ngize ngithi kuyena yini? Wayicukuza nje ngami wena. Mina ngizile kuwe. Wayizongixoxa mina ngingazile kuwe. Avele usisi angishaya ngempama. Ngivele ngihlanye. Silwe nosisi silwe siginqane phe kwakhe ke lolele la embhedeni. Yazi wavele wavuka kahle nje. Wavuka wathi angisho ngokuthi ujele. Wathi ngisayonifunela ama gloves esibhakele eziboshweni. Ngikhulelwe nje wasiginqana ngeyibhakela nalo ngimithi mina. Yes. Ngimithi wathi ngisayonibolekela ama glove eziboshweni. Hey. Ngathi ngisawonibolela ama gloves eziboshweni. Ukuze niqhubeke nahle nalento yini. Lapho mephuma awuvula umnyango yabo wonke umuntu odlule passage uyabuka kunematch eqhubekayo lapha lapha kombhede siyalwa nosisi badlula bayabuka akasayingeni into esimlelayo njalo phumile kithi uyosibolekela ama glove mayesho saze sayeka nazi nosisi sabona ukuthi sakuxoxa after nje siqeda futhi khona ukuthi yazi umuntu esimlelayo akanandaba nathi uyambona nje uphuma uyayihambela akanandaba endwaphuma wayihambela ngapha ngibuye ngithukweke buye ngibize ngomabuye emendweni lo wangibize ngingigidla ngoba nakuyisidudla mayithanda nje mayisuka kwedelela kahle edakiweke uzothi kimi hey ngigidla uza la yabo nje azangibuza ufuna nempilweni yami yabo nje mayefuna nje ukungithuka nje wayiqala ngokuthi nje mabuye emendweni angibize ngomabuye emendweni atente yahlula umendo yabo uthe swapha ngelinye ilanga sixabana wangibiza kanjalo futhi wangithi into yahlula umendo le I hope nalengane uyikhulelwa kusingane intombazane ngoba izobuya emendweni njengawe asho nje kanje Sure. Yayibhlungu le nto angifuni qhamanga kokubuhlungu because ngangifisa ukuyisusa lento ukuthi ngibuye emendweni but yayingasuseki ngapha ngisafihlile ekhaya ngishilo ukuthi ngikhulelwe yabo akekho waziyo kusazi nje mina nosisi bami ukuthi ayifana mibhemile ngimithi nje mina angazoyithini lento laba kunalomndeni wami esidini lama uma sihlangene uyubone lo ongakwazi kuyifakela i-airtime ezokubuka kanje uyambona ukuthi okay uyangisola khona ayisolayo ke lo ngithule azagcina ethi kimi ye wena awumithi wena lapho ngiyisidudla ngithi angibonakala esiswini 6 months manje athi ye wena awumithi wena wakwamithi umuntu ebuye emendweni kodwa wakwamithi so impilo engiphilayo imicimbi yefamily ngiphilela ukukhunjuzwa nje ukuthi uphi lo lenceke yakhe eyabhedayo le ewakwasilethela amanyala anqobile yabo ngiphila leyo mpilo nje yokukhunjuzwa sengize ngiyakunyanya ukuhlangana nomndeni yabo ngiyakunyanya ukuba around abantu ngicansi ngaqala lapho ukungahlali nabantu kakhulu sengiyakunyanya uloku ngihleli nabantu abaningi ngoba manje especially makwama gathering lawa amayelana nokuthi khona ozolotsholwa noma khona ozokwenziwa yabo angiphathi ke khona makwe kwaumshado ke make kwaumshado nkosami mayisengena nje makoti angivele ngikhale yabo ngendlela kwakuyiyo so nayi nefamily sengimithi kuthiwa kodwa nkosami nalihlazo lengane wakwamitha yini umuntu kodwa nkosami ebuye emshadweni wakwamitha nje yinto senza yona umayilo kesho ke waphupha amagrebhisi untombo azathi ngiphupha amagrebhisi amakhulu ngithi kuLunkulu wami Oba umamakho umama wami yebo lokethi nje ngiphupha amagrebhisi amakhulu ngithi yo Nkosi ngaze ngavelelwa wemma ngaze ngavelelwa so kwaze kwabe ngelinye ilanga ngivuka ekseni ngiyadecide nje ukuthi hayi yazi nangigqoka into engibambayo ngibambe once manje ngikhathele ana ngempela ngayiqoka into engibambayo kade ekseni ekhuluma ngephupho lamagrebhisi amakhulu
mina vele ngaqoka into engibambayo wangibona ngidlula ngasekamereni lakho athi kimi hayibo wasucija kangaka esiswini awuzela wayesebona lapho ukuthi iphupho belitshela yena kunesiso sidala la esihleli nje la indlela esifihliweyo athetheke ngendlela athetha ngayo kathetheke njengomzali kulungileke hayi ngathi ngiyabona futhi hayi usamkelileke ngiyambona sengithengela ingubo manje sematernity yabo uyakubona ukudla engikuthandiswayo akabuzi uyabona ukuthi okay udla kakhulu kwatapheya ngibone sebuya nawo umningi yabo ngambona ukuthi shame uyamkela ngateta ke one ubaba wengane was not there isikhathi esiningi washo futhi wathi akayibhusha yena labantu besifazane before size sifike ebhusha une medical aid so le medical aid ngiyabuka ukuthi mina ufaka intombi nje kuyo hayi kwavuka ke kuba iphara kimi sengifuna khishwe le ntombi ingene mina kule medical aid I made sure ukuthi ngiyafona ngizenza yena manje ngiyazifaka kule medical aid ngenkani ngifuna ukuteta ngayo ngifuna ukuteta uhulumeni ngifuna ukuteta ngemedical aid yababo wengane ufona uzenza indoda ngizibambela okay ngiwumuntu wesilisa yebo sis ngiyabona nje ngengayiphila imovie yabona ngiyiphilile ifilimu wo hayibo hayi ngangena ke ku medical aid ke through khona ukuyibamba ke lokho so ke ngangena ngateta ngayo ngangena ngikhumbula kahle ukuthi kwaku June ngateta ngoJuly ngateta ngayo medical aid ngateta kumntwana wentombazana mangiteta wayengekho baba wengane kodwa into yayibhlungu kimi ukuthi angwakhohliwa amazwi awashokimi ukuthi I hope lengane ayisintombazana obizobuya emendweni njengawo ngasala yona intombazana ngiyazikhumbula ngithandaza ngimphethe umntwana wami sengiqala ukumbona engalishoyo ngilele khona lapho ugqokweni bekwe kimi la ngathi nje mntana wami awuzukudlula la ngidlule khona ekhale njalo ngakhuluma naye nje ngathi awuzukudlula la ngidlule khona ngoba kimina kwaba ngazuthi icase ayiniki ingane yami yasiqalekisa nomntana wami hayi wajabula ke wayiqamba ingane igama hayi wayibona hayi iwuye ke nje ayicha iyafana ke naye ke leya iwuye nje emveni kwaloko nje kwasekunokuhlanya kimi sengisathe certificate sengane sengisenze somshado manje yabo sengiphaphisa ukuthi manje sekunengane sengifuna ukufika noma inini yabo sengengifone engalibamba ucingo ngivele ngishiye ngoba ingane yami yayilala ingane yami yayilala nje mangishiye ingicelisile engalala noma 3 hours so ngangiyazi izolala ngishone kuyi ngemoto kuyi ekamama shona kuyi ngiyafika lapha uvalela intombazane ngikhumbula kahle ukuthi ngina ngasabanga ukungena eminyango kukhona intombazane endlini kanti uzoqhamuka ngithi bagezela kuma bathroom angaphandle kwamakamera so sizohlangana epassage manje sizobanga ukungena eminyango udima ungangeni la ngithi ngobani angisangena endlini yakho athi na hayi mana ngithi angisangeni endlini yakho mina athi mana ke khona umuntu ola ngaphakathi ngitshela ukuthi ngangena lapho ngasakaza ibhodle lodongeni lika B ngalicosha phansi ngathi sisi it's either uyaphuma la uyahamba noma mina ngiyakulimaza yabo sekunokuthi nje ubaba wengane yami lo and mind you phela ke emqondweni nami nginokuthi akufanele sihlukane manje sesinengane yabo so aphuma baleke kusesiqoka ipijama enjalo abaleke okay kube khona ke nomunye kusisovumbukayo futhi naye ke uvumbuka ku Facebook ke lo sisi uvumbuka ku Facebook naye ke kuhambe kuvela ukuthi kanti naye ukhulelwe lo sisi lo ngisabhizi mina ngishisa isikhole sokuthi ubaba wengane emotweni kamama uma ngizombona lo sengihamba nocelemba usapha manje ucelemba ngizogenqa nokubane ngimfithayo hayibo sengihamba nocelemba angisadlali ngihamba nocelemba emotweni yazi ukuthi wahlala isikhathi eside lo acelemba but ngikhumbula ukuthi into ayingifraza ukuthi one ubaba wengane yami unokuthi ngiwumdlezane akasangithinti akasangenzi lutho sengiwumdlezane nje emehlweni yakhe so nginokuthi sekuphele 6 months ulala nobani uthinta abantu ujabulisa abantu ujabula nobani yabo
ngapha naku kuvumbuka abanye kuthiwa ngazothi kusolakala ukuthi ngathi bakhulelwe awu okay ngize ngiyithole le ndaba yalo sisi ngimbuze ngalo sisokhulela phike lapho seshintshene number semsave ngoplamba magwaza yabo ukuze mina ngingatholi yina ngafone lo sisi lona afone kanti ngikhona ngingangani nange kufonela lo plamba magwaza lento manje ngakubamba lokho ukuthi intombazane la isave ngoplamba magwaza ngithi mina ngani nange kufonela avela libamba ucingo uma libamba athi lalela cela singafonelani mina nawe cela sihlwane phansi singafonelani hlwane nokungifonela hayi jabuleke mina intombazane itshelwe cash ukuthi ayiye ukufona ngoba iyaphapha kwakumhla ka1 April mangilandela kahle later on ngithola kahle wasala wayifonela wathi happy April Fool ngathi happy April Fool ngathi how hey ngaze ngadlala but nje mhlambe kwaba u9 months after lokho ngahamba ke sengiyovakasha kahleke baby daddy nengane ngithi ngiyavakasha yabo ukuvakasha honest ngithi ngiyoyibonela baba wengane yami ngiyospend the night nobaba wengane yami senginesiyezi mangithi ngiyasukuma nginesiyezi mangithi hayibo okay I'm breastfeeding yeah so uma breastfeeder you don't get to go to isikhathi lesenyanga so unakho ukuthi cycle ayenzeki okay hayibo nginesiyezi manje mangidla nginesicancano mangithi ngiyasukuma nginesiyezi ngathi nginomkhuhlane angiyiqondi nje ngikhumbula ukuthi kune practice yayisalile from last time ngisebenzisa ipractice ngiyithathe nakhona ngithi ngathi ngicheck nje kodwa ayikho lento ngiyayimosha nje le practice ngiqeda ngishiye pheke kwesithi ebathroom ngiphume ngiye kitchen mangiyabuya online babili awuyima ngizomtshelela uba yena lo ohlanyayo ngizoyithini le ndaba hey sisahala njalo nokuthi nomama mla uyalwa ufuna inhlawulo yabo kufanele kuhlawule lengane ezelweyo sisalwa naloko umfana lokho ethena ziyaphila ingane zingahlawuliwe zizizibe no21 nayi lalela ngiphume ekhayeni phela mina hlawula nawe nanje ekhaya ingane ngithi uyayazi yakho kanti ulindeni ngoba kahle kahle bekufanele buhlawule ngingakazali manje sewulinda ukuthi wena uzale ngizala ingane mina yazi yazalwa ingane siyoqeda unyaka ingane ayihlawuliwe so siplana lokho ukuthi uzohlawula sekukhona enyeswini yathi qeda unyaka lene ngiyeseswini ayithi 3 months yakhe futhi nalo yakhe phela lona ngibe ngiyoluma mina lapha hayi ngivele ngiye naye kadokotela ngibe umuntu ngathi uyagula cela ngiphezela dokotela vela athi imhamba uchama ngivele ngichaza ama symptoms aqonde ngqo kwi-pregnancy nje athi dokotela uhamba uchama ka testeke abesetshela yena athi I know what's wrong with your wife, she's pregnant, congratulations. Vele ngibheke phansi yena athi oh okay siphumeke masasihambile angithatheke siyodla ke nani emva kwalokho bese sikuzomela isikhuluma lento yalengane is a big no lesiswini nje cha asidingi ngesikwazi hawuna asidingi ngeke hey ngizokwenza njani angeke phela mina angifuni angeke ngikwazi athi cha mawusafuna nje uqhubeka nami sisi lengane lesiswini hamba ukhipha lonto else ungaphindi ngikhulumise mina hawu hayibo iye ngokuya lento nje impela ebeyisho impela ayiqinisa impela kuphela izinsuku hayi kucaca ukuthi sixabeneke mase ngimtshethi mina ngeke ngikhiphe ingane mina esiswini ngisumbulala ngengize ngiyenze lonto leyo angithukeke mabuye emendweni ukude ekuzaleni ayikho into oyaziyo ukude ekuzaleni iyona into oyaziyo nje wena ukuzala ayikho enye into ibaby making machine hamba yeka phansi yabafana ngoba nomendo wakuhlula hlukana nami phansi ayikho into oyaziyo wena ngiyazi azibonto nje umuntu uthi ucinga ubumnandi kuye wena uzokuzalela abantwana yini nje ngempela yini inkinga yakho ayikho into obungayenza ngempilo yakho ngaphandle kokuzala angithuka umfana kube buhlungu sihambe isikhathi ngizitshela ukuthi okay ngiyamblock yabo lapho sekubuya yonke ipain yonke into engidlule kuyo manje sekubuya nale yomshado lo engibe ngishadile yabo sekuyavuka kimi ukuthi ngaze ngafa ubuhlungu ngaze ngayimess yabo sengilala ngikhala ngivuke ngikhale ngikhumbula nje ukuthi into engangiphila ngayo ingane yami mangizwe ikhahlele esiswini ngikhumbula ukuthi nje ngangivele ngidlale ingoma khona ingoma yasiphumelela ithi itshala ngenyembezi so nganginale hope ukuthi mntanami whatever I'm going through wena uzophuma uphila ngizokuzala
I will conquer, mina igama lami nginqobile ngizoyinqoba lento ngoba wayese noma inini mefuna ukungithuka wayengithuka enzela ukuthi ngifrazeke ngimiscarry yabo ngangibona ukuthi lo ngifuna ngimiscarryile. I remember ngibizile ukuthi ngimcela sibe ne-meeting ngoba nje ngizoba nengane lapho sengino 6 months athi kimi lapho umama akaboni sengigqoka ingubo ezinkulu sengigqoka ingubo ezinkulu yabo ngenze ukuthi umama anginaki. So angilokhuzi angibiza sicela sibonane ngoba ngizoba nengane efanele ayihlelele. Ngiye kuye phela ngiyitshela ukuthi mhlawumbe uyangamukela nale ngane. Afika athi kimi bathi ngini nje busunje ngathi mina ngenjani athi nje ubunje ngina yini ungasho ukuthi nje ubukhulelwe athi ya bathini ngina uma akakazi kodwa ingane yomfana le udokotela umtshelile athi ho yina pho awusenalo uthando lami vele uphinde ungithinte athi kimi ngizokuthintelana ngithi niyamitha ngithi yamitha wena uzomitha engephe kwale asho kanje athi uzomitha engephe kwale ngoba iyona into yazela uyamitha kuphela. Ngendlela engadeleleka ngayo ngangizitshelile ukuthi angeke ngiphinde ngizalele umuntu angisophinde ngathi nje angeke ngiphinde ngigcine ngci ukuzalela umuntu wesilisa bayeyisa. Hayi ngitshela ukuthi ngalelo langa ngaphuma ngikhala esetheke kimi ngigude ekuzaleni uzosiya ngithinta athi ulala nami mina ngimithenge ngaphuma ngikhala ngangena emotweni ngakhala ngase ngidumisa ngiyahamba ngambona ngathi mangiphakamisa amehlo ngambona ukuthi uyangibuka ewindini ngibona ngabona isebhali status ethi I'm a bad person I know yabo istatus izinokuyisola phakathi but ngadecide lapho ukuthi no mina ngifuna ukuphila ngona ngiblock lo ngamblocker ke ngamblocker ngisho ethi uyafona manje sebona ukuthi sengimblokile ngisho ethi uyafona manje ngezwe nje ngisho ethi ufuna ngenamba engayazi manje ngezwe izwi lakhe ngiyalidropa ingqondo mhlambe yazi yaqala ukusangiluka kahle sengizoteta sengibona ukuthi angisebenzi ngiyayidinga imali yakhe kwayikhani ngimfonela ke sekuyimi manje ukubiza meeting waqala kwambuza ukuthi ngithandiswani sephethenga izinto into abengayenzi sonke throughout the pregnancy bengangifuni. So angithengela izinto ke wasihamba sothenga into zengane wasithi nganicela iqanjwe ngegama lakhe ngathi njoba ungihlukumeze kanje wena ufuna ngimemeze igama lakho mina egcekeni ekhaya kithi ngimemeze igama lakho but wonke umuntu wangi-advise ukuthi no mvumela iqamba ingane ngathi hayi okay wayiqamba ingane wayekhona ke kule I guess wasekunembeza etiyetha nje wayekhona wayekhona mina nginayo ke imsiko angazi nokuhelelwa lokho ukuthi into enjani ngingena nje kudokotela ngithi khipha ingane doctor ayikhiphi ngiphume sengiphethe ingane yami I even drive to the hospital la ngiyoteta khona angije vele kwakubiza ukuthi ngibe strong ke yabo so ngiphelezela umama ngibeka esibhedlela ngateta ngamthola kumfana wami omuhleni yo muhle umntanami muhle so we parted ways ke vele nobaba wakhe yabo and kwangicacela ukuthi mase ngimzalile ilanga azibona khona ngifile we die at a young age kodwa singcwatshwe sesibadala ngabona lapho ukuthi no I'm dead mina ngifile ngiyisidumbu nje ngihambela ngabona lapho ukuthi no I'm dead and I need ukutakulwa I need ukuphuma kulesimo enkosi and then uma wabuthi ngifuna ukwenza nathi ngicela ukubuyela esikoleni angisebenzi njalo ngenzeka yonke lento nje angisebenzi futhi anginandaba nakho lokho kusebenza nje ingqondo nje ayikho isangilukile nje yabo ngifuna ukuyiprove la ngihluleke khona vele ukuyiprove yabo ungakazi ubanje abantu bazothini syndrome siyakubongela ngibambeke nje kuthenini I want to see myself last somewhere yabo ngifuna ukulasta ngenkani uma wangibuyisela ke Unisa yakhumbula ukuthi ngikhathi ngishada mina ngangithunywa ukuthi ngiyofunda ngabuya nomuntu ozongishada yabo so sengibuyela manje esikoleni so spiritually I'm still not okay ngabuyela esontweni ke nakhona kuyidrag manje kufanele ngisontweni inkinga yabo ngathi decide ukuthi no ake ngiqoqa impilo yami ngizibuyisele nje enkosini and then ngabhala kwakugcwalisa iform enkonzweni lokuthi ujoin ibandla membership ephelele ngaligcwalisa iform khona le part ethi ufuna ibandla likwenzeleni ngabhala iparagraph enkulu ngacela ngathi ngiyacela ngicela icounseling I've done so many wrong things in my life mind you into engenza ngirealize ubrong bami ngesikhathi
kukhona umzala wami engamcela ukuthi ngicela uzongiceba isikhathi ngikhulelwe okwesibili athi ngicela uzongiceba sengathele uma find out manje so when uma etshelwa wakhala uma ila ngabona khona ukuthi ngase ngayimess ngayimess apha impilo yami wakhala uma wakhala ngangiqala ukubona uma ekhala kanje ngagcina ukumbona ekhala kushona ubaba wakhala uma yabhlungu inhliziyo yami athi ngimess aphila impilo yami yazi I had plans this was not it akusiyi when I grow up yami le ngabona ukuthi okay let me try and fix ngoba ngisaphila ngisasekhona I can still fix it ngizamkele hayi enkonzweni ke la ngigcwalise khona iform ngabhala ngacela ngathintana nabantu nje futhi abakhona abadala uyakhumbula ukuthi ngike ngakhala ngokuthi angizazi ngiumuntu omusha noma ngumama angizazi makuthiwa enkonzweni kuyahlukaniswa ngikiphi category mina so ngacela ukubuyiselwa enkonzweni hayi kwabuye SMS nje ethi siyabonga sitholile umyalezo wakho sizokubheka encwadini zebandla ukuthi uyavela yini angaveli angenayo imali anganikeli like ukuvela kanjani ngokuvela kwabo kumele uhamba avangeli imali money chelete yes angaveli angenayo imali so ibandla likazi li-support towards all this no azange ngizofuna ukuthi like ngiyazi ukuthi abantu bazohlupha bafuna omunye part bani kula amanye alandela ama episodes ngizothanda ukuthi sibuke ekuthenini ukuthi ngokobuzalwane bakho njengamanje umuntu kanjani njalo kwak-affecta kanjani ukungasupportwa ibandla during this time siyaya lapho yes siyaya but kule ngifuna nje ukubuyisela emuva kancane umkhwenyana lo bekade ushade naye waphumile ama episodes njalo ngifuna ukucheck ukuthi nje ukade usula lokela brief boyfriend le bekade usuloko usuphila nayo and futhi manje kuphume nalama episodes ngifuna ukuchecka nje ukuthi ayikho into mhlamba ake ayisho nje kuwena sizoya futhi lapho okay yeah siyaya konke lapho khuleka alright so sila manje ngithi ebandleni yes bathi sokubeka encwadini zebandla right angikho anginamali mina mind unalezi ingane aziholi kwa grant izalo uzibiza isibongo sababwazo akukho holy grant ngoba umuntu usebenza kahulumeni nophezali yabo akukho ukuthi ngithina ayike imali engenayo ngaphandle ukuthi isondlo seingane kuphela so church could not help me ngahlala nje sengiyinto eyayo nje ngoba ngiyeluma ngihlala eminyango and leli bandla ibandla engikhulele kulo yabo liyangazi yabo so kufana ngabe liyangamkela but no akukho kuyalena le ngihlala eminyango sometimes ngiyafuna ukuthi sometimes angifuni ngibe nephupho nje elithile ngiphupha omunye umfundisi ethi kimi if ufuna izinto zakho zilunge woze ebandleni lami ngithi hey ngizomthatha phela umfundisi owesifazane umfundisi ngaze cabanga befundisi besilisa la owesifazane so ayingize ngimthole ngokuthi kukhona into engase ngiyiphila ngazi engage ekubeni busy ngajoin ichoir ngacula echoireni elalikhona elalionwa umunye wobhuti bami ngacula kulona ngapha ngiyafunda eUnisa ngapha nazi izingane sengikufuna ukuthi umqondo wami manje unganaki ukuthi angikho relationship anginamfana yabo ngiyaphuma manje bafaneni sengifuna ukufocusa kuyimpilo yami ngifuna ukuyibuyisela ngifuna ukuba right ngize ngimthole umfundisi ngimthole ngifike ngimtshele ukuthi ngiphuphe kuthiwa angize ibandleni lakho yazi into engangidinga was only ngoba into kumele uyikhumbule nekumele abantu bayazi that uma usasenkingeni akuthandazeki ungaqala nje uthi baba egameni la Jesu ujikulale noma ukhale gcina ungaqedanga akuthandazeki kimi
I don't know khona kuthiwa ngiyathandaza manje kulezi zono zami ezingaka nokuphila reckless engikwenzile ngizothini fanele yabo ngapha ngihamba icounseling asikayiye lapho ngihamba icounseling manje ye professional leli professional ngingakunothisa hayi kabi inkosi yami bangixolele kodwa nje mina ngixoxa istory sami yes ithi into ngiyambuka lo wayi psychologist ngiyambuka ukuthi one ngize kuye ngemali yami ngizoxoxa indaba zami ngizozolamba la mangiphuma la ngizoyodla imali yami ngiphindele emuva ngemali yami akukho kuwe kwakhe ngaphandle kwasofa angioferisha wona nokulalela uzwa ngami ukuthi ngifila kanjani and lento azongitshela yona itheory nje yencwadi module ayifunde komunye umuntu noma eyabhalwa umunye umuntu incwadi nje ayikho into ethi nqobile ngidlulile yazi kulobhlungu bakho ngiyabazi yazi ngikhumbulani ngikhumbula ethi kimi but you still deserve better into engayitshelwa nayo ingane na 5 lonto engaphuma nayo mina lapha into engiyazi ukuthi I deserve better bengiyazi all along yabo ngabuka ukuthi la I'm wasting my money I'm wasting my time konke ama resources ami mina engize ngawo la ngiwa wastile so ngaphuma ngahamba so ngayiyeka angibangi say attend counseling izabona nje ngibabuka impela bethi kimi uyayidinga counseling angifuni angidinga counseling inkosi yami ngi right hayi ngiyicabange so ngase ke ngiya ke bandleni nalo mama umfundisi so umfundisi wami yazi into engangiyidinga lapha na was prayer only prayer iprayer kuphela khumbula kahle engikhulekela wathi whatever Nkosi that is stealing her joy angina joy ngisho amehlo ngisho ngihamba amahlombe ayihlala ethe amehlo engavuleki ngihlale ngibuka kanje yonke into ingixhopha yeyi nalezi ngane ziyakhala lezi ngane leza ngilala ebusuku yabo kwakukuningi I had no joy ngangidinga ijoy angidinga a woman who could pray a woman oneyinseka ukuthi ingane le edlula kulesimo a woman okwazi ukuthwala umunye umuntu wesifazane ngangidinga lokho yiloko engangodinga ngase ngiyinikela kuleli bandla lamfundisi ungubane ngakhonza kulona wesifazane lelo waliphupha lele ngaliphupha ngayinikela kulona ngakhonza kwamnandi ukukhonza ngaqala manje ngafunda ukuyithanda ke ngayinaka ngazipha uthando ngaba nako ukuthi njengamanje umuntu obalekile la unqobile ngafunda futhi ukwamkela ukuthi no lezi ngane zikhona ayikho into engizoyenza amas accept ukuthi ngiwenzile amaphutha angikwazi ukubuyisela emuva lezi ngane angikwazi ukubuyisela engikwenzile I cannot reverse anything ngaphandle ukuthi sekufanele ngibuke way forward so ukubuyisa unqobile ke now bamba la yimi lo waya ngibheke eThekwini ngibiza bani uExsuspend sifethu bengithasibonana lapho kade hleke kusangamithi ngiyazala naye yabo ngiyawezwa mahimemi kuthiwa nje uyababazi umfazi wami bamzalisa lapha ya so futhi nakimi wakwakubabaza ngizwa ngathi mina mfethu I'm sorry I was not the one kuwe if I was the one ubungeke uzizalisa ingane esekhaya uziphinde kabili ubungeke uzozalisa umngane nami ubungeke uhamba ufonela abantu ubungeke ungirobhe yabo ngoba wakwangiroba vele kuphuma imali kaBaba wayidla nebank yabo kuningi ngathi ubungeke ungirobhe ubuzongivikela kuningi okwenzeka kimi ubungeke ukwenza if I was the one I'm sorry you wasted ilobolo lakhe now yena wayicabanga ukuthi njengoba ngixolisa mina it's because uya deserve apology vela ke mina ngibuyisa unqobile ngifocus the girl in the mirror and then ngaya ku guy lo ngineyingane naye mfethu ngiyaxolisa ukulethela indleko wena ubufuna ubumnandi kimi I did not think ngakulethela indleko sekuneyingane ngicela ukuthi wamukele ingane zami ngicela ukuthi sikhulise lezi ngane si apart sinje ngicela uzondle ingane zakho
uyakwazi lokho ngicela nje kuphela ungondlela ingane zami kuphela ngiwenzile amaphutha ngikuzalelile abantwana ungabafuni ngiyacela ungamukele now ngapha njalo uplamba Magwaza naye uzele njalo naye yakhe ingane yabo uyamkhumbula uplamba yeah ngimkhumbula so mina bekufanele ngikhiphe yami ngoba bekukhoneka plamba endleleni yabo so sezingaki ingane ngimfice mina vele nezuthu yabo nami ngafike ngazali wami u2 nangi noplamba naye uzele yakhe oneyodwa yakhe ngabuyisela inqobile ke manje enkosini kwayikhani ngiqala ke sengikhalela manje amaphutha ami sengidila nami ke sekuyikhani ngizinika itherapy mina sengiyakhala sengihamba itherapy ya spiritual kumfundisi wami the only thing she was doing was praying for me azange ngijudge azangathi kodwa nawe ukubani yabo all she did was pray for me ayikho into ayenza ngangidinga lokho ukuthi la ngakwazi khona ukuzigcwalisela mina isikhala ngicela kube khona ozogcwalisa time went by leyo ngicela ukuthi siyibambe just for today sibambe lo part 2 kule leso sigaba leso I think that the most interesting one that one that is the most interesting one yes but it's none of Mamdlamini do you have any question uyavela phela lana emshinini abantu bayakubona la masiluku sikuveza do you have any question for now no konke all right Osikhumbuze lapho unane event enyelandelayo mhlambe nje usipha ama details wakho and abantu mele bazi ukuthi akusi event entsha le bangayitshela ukuthi event eqhamuke ngoba nakho utrend yebo sengibona opportunity yes mhlambe nje kulama minutes nje lamancane event ikuphi ngisiphe nje ama details wayo okay let me start by mentioning ukuthi ngathi ke mase ngiqala ngixoxa lo asike sithi nje ama season season 1 no season 2 kunengane lezi ngiyithole kanjani njengoba sizagcina sezi3 base ke engaqala ngabo kubaxoxela ukuthi ngidlule kuphi ngikhumbula ukuthi babe yiqoqo nje sasihleli nabo kanje ngibaxoxela nje kuyijeni nakhona ye healing nayo leyo bathi ke wow you survived a drama you are a queen you are a drama queen yeah lafika kanjalo ke igama so ke okay asivele senze kanje event ikhona it's been 10 years ngiyenza igama layo it's Be That Strong Woman okay so NPC futhi iphindi hosting event event iba njalo ngoSeptember so masiyenza ngoSeptember siyenza ngoSeptember ngoba inyanga ka9 abantu besifazane yebo abanye bayabathanda ukuza labantu besilisa babo siyesibavumele kodwa siyenza ngenyanga ka9 ngoba umuntu wesifazane ngenyanga ka9 ayi nabe ngibhizi ngizala ingane njalo bengithetha ngenyanga ka9 mina ayikho ingane yami engaba ngo full time so ngenyanga ka9 usuku uzozala into entsha ngempilo yakho ngawe it's rebirth nakuwe ozozala izinto ezintsha inyanga ka9 uSeptember that is why siyenza ngoSeptember omunye umuntu would be like why ingenziwa ngoAugust ngenyanga lesifazane no inyanga ka9 uSeptember so sigqoka ke lapha siyaswenka sigqoke ngisho imhelane sithi sifihla inkinga sithi we don't want to look like our problems sisho into ezinkulu we fixing our crowns sigqoka yabo lesa sigqoka simele izinto eziningi one simele ukuthi ufihla inkinga zakho two you don't look like your problems three it's a crown yabo sigqoka imhelane nama high heels yabo nje sibahle we don't look like what we've been through noma kungenayo problem you've been through something yabo so it may be a mess maybe futhi imess engaphekwe kanqobile mina ngiyabelievela ke ukuthi njoba nginqobile nje mina iqiniso lami lithi my blessing is in a mess kumele ngibe messed up ukuze ngibe blessed and kuleyo mess kusuke kuzoba ne message enkulu engisanayo yabo nje message engikubonile manje ikhona ukuthi kule season 1 no season 2 lo ngafa lapha ya
wafa unqobile wayikhohlwa wayilahla walahleka yabo to lose yourself esimeni ongafanele ngabe uyiluzile wena kusona ngakufunda ukuthi no ayikho into engayishintsha mase ngikwenzile izolo stays izolo I move on. It's not about how hard you fall. It's about how well you go you get up. Yabo ukusukuma kwami ngisukume ngenzani ngisukumeke kwaba khona nang lo be that strong woman. That's how I got up. Ngazitshela ukuthi ngihlulekile ukusiza ingane kaseswami inenkinga iresho umyeni wami ilethwe yimi emshadweni wami but I will help umuntu esifazana oreshiwe. Ngazitshela ukuthi ngihlulekile ukuyilekelela mina ekuthenini ngisinde ngazosindiswa umfundisi wami wangibeka isandla nami ngizobeka isandla kwabagulayo athi uma sikhumbula Paul eBhayibhelini that guy wahamba eyotheza ngithi meyotheza utheza inkuni kwangena inyoka enkunini yangena yahlala enkunini uma isebasumlilo yaphuma yamshaya phambi kwabantu. So uNkulunkulu yakiyekelela ungene ehlazweni ukukhipha kweluwesi ihlazo akiyekelela uNkulunkulu usathi wena iproblem yakho uyifihlile phansi kwetafula avela iveze ukuze ezoyisolve abantu bebuka. Paul ushaba inyoka he's declared a witch, he's declared umbulali ngoba kafi meshawa lenyoka ayinama ngifanga zingishaya zinginetha ngiphilile azange futhi kufike nokuyibulala at all. So mangabe zinginetha kanje ngibuke mina ukuthi le story samsizo lapha someone like Paul isandla lesashawa inyoka isona ekhulekela ngasabantu nami le story samsizo lapha abantu ngizolapha ngale story. In fact si stepping stone ngiyasithanda singenzile ngilapha mkwakho yisona ngabe ngikho ngabe ngilibele ukuba umfazi wepolisa njengabanye ku TikTok ngilibele kuamabhayi nama singenzile you know. And I don't look like I've been through all of this at all. Yabo. Siyaya kodwa lapha esontweni. No mfethu Yafuna siye esontweni. No problem. Event yakho ikuphi? Okay, isempangeni event. It's been 10 years now. Yes. I-enforce without fail every year ibihlala bakhona once. It's an annual event. Isempangeni. Okay. Ama-tickets adayise computer kit nase Shoprite. Uma ufika lapha na ufike nje uthi ucela i-ticket le event ezoba sempangeni because asikakadumi kangako sisanda uqala ukusebenzisa computer kit. So uma ufika uthi ngicela i-Be That Strong Woman event bazoqaba bathi ini yabo bazodideka uzogcina ungalitholi. So uma uthi wena ngicela i-ticket le event esempangeni nomhla ka 20 September then lizovela. Oh sebengaconfirma ngalo ukuthi yilo le ticket angazothenga. Bazokutshela igama le event. Bazokutshela igama le event 20 September empangeni. Bazokutshela bazoze bakubuze ukuthi Be That Strong Woman bosuthi yebo bathi Cloud 7 empangeni yebo ilona le 350 food is provided siyaqoka siyaswenka sibabahle siyajabula celebrate pain yethu ukuthi siyaphila in spite of yeah. Kodwa ubani ku TikTok? Drama queen Nqobile ubani kodwa nje uma utype ukuthi drama queen ngeke ngaveli uNqobile Mkhize drama queen noma udrama queen udrama queen Nqobile Mkhize yebo yeah ngiyakuphambanisa I think la naku Instagram yilo lelo naku Facebook uma utype kanjalo hayi Facebook inqwaba kama profile inqwaba kodwa wonke active uzongithola ku wonke whether yang inboxa or wenze njani khona lena nje ebuye ngiqhatheke nenamba yami ipage lapho ke uzozungena na ku WhatsApp wami ke kulelo page yatholakala. Qabela mfethu siyabonga kakhulu. Thank you so much for your time. Thank you. Yes. Bazona bami siyabuya no part 2 waso le stories kaNqobile siqhubeka kakhulu. Sembonga kakhulu uNkulunkulu ngempilo yakhe for today nje ngiyathanda ukuthi sibambe lapha futhi sobonana kwi episode yethu elandelayo. uNkulunkulu anibusiseke anigcine nina emakhaya if ufuna usilandela kuma social media platforms wethu ku Facebook Thabani ST Dlamini ku TikTok Thabana_ST then bese kuba ila usibuka khona Thabani ST Media. So siyabonga kakhulu ke bazalwane inkosi mayinigcine nalapho emakhaya. Amen.